Assalamu alaykum barchaya. Bugungi 3-chi temamiz rim raqamlari. Demak, rim raqamlarini ko'rib chiqamiz bugungi. Demak, bizada bir tayoqchamiz 1 ni bildiradi, ikki tayoqchamiz 2 ni bildiradi, 3 tayoqchamiz 3 ni bildiradi. Endi 4 raqamini yozish uchun bizga 5 raqami kerak bo'ladi. 5 raqamini oldina bizga bir tayoqcha qo'yadigan bo'lsak, 4 raqamini beradi. Ya'ni bu degani 5 raqamidan ayir 1 raqamini degani. Demak, oldina bizga tayoqcha qo'yadigan bo'lsak, ya'ni katta sonni oldina kichik son qo'yadigan bo'lsak, bu ayır degan ma'noni bildiradi ekan. Ya'ni bu 4 raqami bo'ladi. Bizda 5 raqami bu bo'ladi. 6 raqami bu 5 ga qo'sh 1 ni degani 5 ga qo'shamiz 1 ni. Ya'ni katta sondan keyin kichik son keladigan bo'lsa, 5 ga 1 ni qo'sh degani. Ya'ni katta songa kichik sonni qo'sh degani. Bu degani nima deganadi? Demak, katta sondan oldin kichik son keladigan bo'lsa, katta sondan kichik sonni ayir deb turibdi. Demak, 6 raqami shunda hosil qiladi ekan. 7 raqamini hosil qilish uchun bizga 5 ve 2 tane 2 rakamı gerek bo'ladi. Ya'ni 5'e qo'shishimizga 2 ni demak 7. 5 rakamı bizlarda v, 2 rakamı 2 tane tayoqcha. 8 rakamı uchun ham shu kerak bo'ladi. Ya'ni 5 bilan 3 tayoqcha. Bizlarda rim raqamida 3 ta bir dana belgini faqat 3 marta foydalanib bilamiz. 3 martadan ko'p foydalanadigan bo'lsak, bu xato bo'ladi. Yine 8. Endi 9 rakamini yozish uchun bizlara 10 raqami yordamga keladi. 10 raqami bu x bo'ladigan bo'lsa, 9 raqamini topishimiz uchun uni oldina bir dana tayoqcha qo'yishimiz kerak. Ya'ni 10 dan ayir deb turibdi 1 ni. 1 ni ayiradigan bo'lsak, bu 9 raqami bo'ladi ekan. 10 dan 1 raqamini ayiradigan bo'lsak, 9 raqami bo'ladi ekan. Bizda 10 raqami demak x bo'ladi ekan. Endi 20 raqamini yozishimiz uchun biza 2 dana o'nlikdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni 10 qo'shib 10 20 ni beradi. Endi 30 raqamini yozish uchun 3 dana o'nlikdan foydalanishimiz kerak. 10 qo'shib 10 qo'shib 10. Ya'ni 3 dana x ni ma'nosi 3 tane x ma'nosi 10 qo'shamiz 10 ni bildiradi. Bu 30 soni bo'ladi, 30 son. Endi 40 raqamini 40 sonini yozish uchun bizga qaysilar kerak bo'ladi? Bizga 50 ni kiritishimiz kerak. Demak, 50 raqami bo'ladi. Endi 40 ni yozish uchun uni oldina x raqamini qo'yishimiz kerak. Ya'ni 50 dan nechani ayirsak 40 keladi. Bu 40 soni bo'ladi. Ya'ni bu degani 50 dan ayiramiz 10 ni, demak 40 soni bo'ladi ekan bizda. Endi 40 sonini yozdik, 50 sonini gördük. 60 sonini nishab yozamiz degan savol bo'ladi. 60 sonini hosil qilish uchun biza 50 lik va 10liklardan foydalanishimiz kerak. 50 ga nechani qo'shsak, bizda 60 soni hosil bo'ladi. Demak, 50 ga qo'shishimiz kerak 10 ni. Demak, 50 qo'shuv 10 bo'ladidan 60 soni hosil bo'ladi. 70 ni yozishimiz uchun biza 50 ga 20 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni x bu 70 sonini bildiradi. Endi 80 ni yozish uchun biza x ni yozishimiz kerak. Bu 80 soni bo'ladi. E'tibor berib turibmiz, shu yerda x soni 3 marta foydalandik. Endi biza 4-chisida foydalanib bilmaymiz. Yana bu yerda 2 marta, bu yerda 1 marta, bu yerdan 1 marta foydalandik. Endi biza 100 sonini kiritishimiz kerak. 100 soni bu yerda s bo'ladi. S deganimiz 100 bo'ladi. Endi biza 90 ni yozishimiz uchun 100 dan nechani ayirishimiz kerak deb savol qo'yishimiz kerak. Ya'ni s dan biza x ni 10 ni ayiradigan bo'lsak, ya'ni 100 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 90 soni hosil bo'ladi. Demak, 90 soni bu x ekan. S deganimiz bizda 100 son ekan. Endi 110 ni yozish uchun nechachimiz kerak? 110 deganimiz 100 ga qo'shishimiz kerak 10 ni. S ga qo'shamiz, s ga x bo'ladi. S x bo'ladi. Demak, 100 qo'shuv 10 bo'ladi. Demak, 110 degan sonimiz hosil bo'ladi ekan. Endi 120 sonini yozish uchun nechatish kerak? S x deymiz. Bu 120 soni bo'ladi. 130 soni s x bo'ladi. Bu 130 soni bo'ladi. 140 ni yozish uchun biza bu yerda 40 ni yozib qo'yibmiz bu yerda. Demak, x l. Ya'ni oldina s ni qo'shib qo'ysak bo'ldi 100 ni. S x l bo'ladi. Bu yerda s deganimiz 100 plusdan 10 degani 10 x l kelib turibdi. Bu 40 sonini bildiradi. Ya'ni 50 dan 10 ni ol deb turibdi. 50 dan ayiramiz 10 ni. Qo'shadigan bo'lsak 140 keladi ekan. 140 soni bo'ladi ekan. 150 soni s l bo'ladi. 160 sonini nechab yozamiz? S bu 150 soni. S x bo'ladi. Bu 160 soni bo'ladi. 170 ni yozish uchun 2 dana x qo'yishimiz kerak. 180 ni yozishimiz uchun 3 dana x qo'yishimiz kerak. Endi 190 sonini ko'rib chiqamiz. 190 sonini nishab yozamiz. Demak, bizga 200 soni va 10 soni kerak bo'ladi. Nima desa biza x dan 3 marta foydalanib bilamiz faqat. Demak, 200 sonini yozishimiz uchun bizga 2 dana 100lik kerak bo'ladi. S. Endi bundan x ni ayirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda s deganimiz 200 sonini bildiradi. Endi 190 ni yozishimiz uchun s x s. Ya'ni s sonidan 100 ni ayiraman. 100 plus 100 ayırı 10 bo'lib turibdi. Demak, 190 sonini beradi.
200 deyanımız demek s bolar. 300 sanını yazış üçün bizə 3 dənə s-dan faydalanışımız gerek. S. Demek bu 300 sanını bildirədəkən. 400 sanını yazış üçün bizə 4 dənə s-dan faydalanıb bilmiyoruz. Dərsindəsə bir dənə işaranı fakat 3 mərtə işlət biləmiz. Maksimal ne? İndi bizlərə d deyən, yəni 500 sanı gəlib gələdi. Bizlərə girib gələdi. İndi bizə 400'ün hasıl açımız üçün 500'dən 3 tane ayırışımız gerek. Yani bizə də 100'lük və 500'lük var. Bizə s, d deyən bolsaq bu 500 sanı boladı. Yox, hayır 400 sanı boladı. S, d deyənimiz 400 boladı bizlərdə. İndi bizə 600 deyən sanı yazış üçün 100'lük və 500'lük sanı var. Demək d, s desək bu 600 sanı boladı. Yəni 500'ün üstünə koşdaq tutdu 100'nü. 500'ün üstünə 100'lü koşadan bolsaq 600 boladı. İkincisi 700'nü yazış üçün d, s deyimiz. Demək 500 koşu 100 koşu 100'nü bildirib tutdu. Yani bu 700 sanı. İndi 800 sanının işe yazamız. D, s boladı 800 sanı. Yani 500'ün üstüne 3 tane 100'lük koysak bu 800 sanı boladəkən. İndi bizə 900 sanı yazışımız üçün bizə də 3 tane s boldu. İndi s-dan faydalanıb bilmiyoruz. 900 sanı yazışımız üçün 1000 bizlərə gerek boladı. Yani m deyənimiz 1000'ni bildirədəkən. 1000'dən 900'ü hasıl qılış üçün demək bizlərdə 1000 s-nı ayırışımız gerek 1000'dən. Yani 1000'dən 100'nü ayırışımız gerek. 1000'dən ayırdaq tutdu 100'nü. Bizə də 900 sanı hasıl boladı şunda. Demək, rim rəqamları boyunca düşüncələrimiz şulardır. İndi daskədəyi misallara etibar qaratamız. Demək, rim rəqamı bilə yazılan, şunu bizənin üzərimizin sanı ötürüşümüz gerek. Demək, bizə də aytib qoydu. S. Yəni 100 plus 100. Keyin 3 tane onluq. 3 tane onluq olsa plus 10 plus 10 plus 10. Keyin plus, keyin bu 5. 5 plus 1. Demək, bu sanını tapışımız gerek bizə. Demək, 236 boladı. 236 sanı ekan. İndi 754 və 868, 346 sallarını bizə rim rəqamını ötürüb çıxışımız gerek. Cəb ötürəmiz. Başda bulanın xana birliklərini acıratıb alamız. 700 plus 50 plus 4. Demək, 700'nü yazışımız üçün bizə 500 bilən 100'dən faydalanışımız gerek. Yəni d, s desək 700 boldu. İndi 50 sanını yazışımız üçün bizə 50'dən faydalanamız. 4 sanını yazış üçün bizə 5 və 1 sanından faydalanırız. Yəni 1-ni 50'nə koyalım bulsaq, bu 754 sanı boladı. 868 sanla xuddi şu işlətəmiz, yəni xana birliklərini azaltıb alamız ansatıraq geçişimiz üçün. 800 plus 60 plusdan 8. 800 sanını yazıb alamız başda. 800 sanını yazış üçün bizlərə 500 və 100'liklərdən faydalanışımız gerek. D, s-dan 3 mərtə faydalanıb biləmiz maksimalını köpəməsundan. Maksimalını 3 mərtə fakat. Ki 60 sanı yazıb alamız. 60 yazışımız üçün bizlərə 50 və 10'luq sanı gerek boladı. 8 sanı yazıb alışımız üçün 5 və 3 tane 1 sanı gerek boladı. Demək bu 868 sanı ekan. 346 sanından xuddi şundətib yazıb alamız. 300 plus 40 plusdan 6. Demək 300 sanı yazışımız üçün fakat 100'liklərdən faydalanamız. S. İndi 40 sanı yazış üçün bizə 50 və 10'luqlardan faydalanamız. Demək 10'luqun 50'nə koyub, keyin 50'ni koyalım bulsaq 50'dən 10'unu ayırdaq durdu 40 sanı boladı. 6 sanı yazışımız üçün 5 və 1 sanından faydalanamız. İndi yine bu misalını görüb çıxamız. Rim rəqamında verilən, şunu rim rəqamında yazıb alamız. Başda üzərimizdə sanları ötürüb alamız. Demək, birincisi 100'dən 10'unu ayırıb koydu 90. 90, keyin 5, 1. 96 deyən sanımız ekan, 96. Koşamız. 13. 13 deyən sanımız, ayıramız 20'ni. 20'ni ayıradan bolsaq, demək. 96'ya 13'lü koşsaq 109, 109'da 20'ni ayıradan bolsaq 89 deyən sanımız bu boladı. 89 deyən sanımız boladı. 89 sanını bizə rim rəqamında yazıb alamız. 89 demək 50, 3 tane 10'luq, keyin 9 sanını yazış üçün x boladı. Demək, rim rəqamında şunun görünüşdə buladı ekan. Daskədəyi misallara etibar qaratamız. Demək, birinci misalımız taqqaslaşımız gerek ekan. Bizə bunu taqqaslaşımız üçün üzərimiz sanı ötürüb alışımız gerek. Yəni bu sanımız 1440 voltdur. Demək, 1440 sanı ekan. Bu sanımız isə 1450. Yəni bu minlik, s, d deyənimiz 400'nü bildirədi. El deyənimiz 50. 1450. 1450 sanımız ekan. Demək, qaysı ankətdə desə bizlər də bu ankətdə buladı ekan. Bu sallarımızı öz iş tərtibində yazıb çıxışımız gerek. Ya ki, inkətdəsini tapsaqlanıb boladı. Bu sallarımız üzərimizdə rəqamı ötürüb alamız. Demək, 16 sanı ekan. İkincisi 20, 1 sanı ekan. İkincisi 7 sanı ekan. İkincisi 19 sanı.
Ölçüş tərtibində yazıb çıxadan bolsaq, demək ölçüş tərtibi bu kiçikinədən kattaya qarab getədir. Bizlər də kiçikinəsi demək 7 v i i. Keyingisi 16, 16 deyənimiz x v i. Keyingisi bu 19 sanı, 19 sanı deyənimiz x i v. Okay? X boladı. Keyingisi 21 sanı. 21 sanı yazılmışı x bir də faydalanışımız gerək.